Sleepless beats. Ket, mese, e paton dat di fò vin kote, e pou kwa ka vin kote. Ou ki sa la fè tout ban tan sa yo kon sa? Sleepless beats. Ou konye ay ka vin? Sakye la men. Pou ki sa metem chou kon sa men? Ou ki sa metem kape depi tale alam kape pou te zin ta djou nou ava. C'était rien? Men pou ki sa mwen di mwen ki kon sa? Ou fè m fè kop tan la? So, mwen gen pou mda ikote moun nan vwe, de sote pale ya, men vin kade mwen, sa pa logik pou nan l'ekote l kon sa non? Paske, jen m gade ya, avek di plan nou an ka tombe, si nou jis an ale kon sa, m depase kote naj mwen ya, ite di m la pede nan fason sa. Men, pa kompon si ka edem pou mwen vwe. Gade kwa mwen ka jere sa? Mbe ok, m bak telman ete, so m gal kade pou mwen koman kapab jere sa. E pi, m ap pase la kay naj mwen pou m kapab dil tout bagay. Pa e problem nou fwe? Yeah, pou m met kalez. D'accord. Ok, m ap vini. D'accord. E va kon dati meten kope la, vi kiten kope la. Oh men, Yo, pou ki sou fapem la men? e mou ba we men? Mi se apman de sim pa Papa, we. e la mi se ave? Shit men, Ou avek men? ke sou apman de si avek la fwe? Ne ba, e la mi se ave we men? Ou gele pa ki a sou pale a fwe? Pa moun ma pale. Ou yo moun, wala ou Viga mwen ave nou men, viga mwen. ou gele pou kou fin wèm fwe? Se sou bla ou ave we? Magan sou mwen pou vole nou fwe? Non. Shit, Se deje nou bato men, da bou bato ou men. mwen mou tabay bato? Oui men. Mwen fi bon bato? Shit, anon ti mwen misi. Ti bon? Yo, se wale tande papa. Ebi tou, koto wale la fwe? Koto wale? Os la? Tale, non. Tale. Me pi ou sal, bos la. Non. Koto wale? O de voun te gyan bag, bos la. Aki yes? Ayo ti fi we. Ki ti fi? Gina ou bien? Ou ite wamotin on jina ite ti wile. Shit! Sem nan wè men. Bos la foti la Si wale chem kote nou. sem nan men. Foti la chem nou bos la. Ale me fwe. Lage pi ou papa. Ma ke figo tande? Ou ba ke figim? Ma ke figo. Map tan nou. Ba e boble map tan nou. Isi vin nevim la misi. Shit men. So mwal de zan men. Kote m joun piti sa ma fizim. So li atake mwen men.